Dubrić. Moram naznačiti da je od majke, mi kažemo od matke Poljki, od majke Poljakinje. A u programu imamo ovu izložbu, zapravo mogli smo prirediti zahvaljujući finančni podpore grada, županije i Saveza nacionalne manjine. Učari komponirajući apstraktno slikarsko sa realnim fotografskim. I to jako dobro povezuje u jednu cjelinu. U duhu, odnosno na atmosferi tog grada, zapravo je prisutan nekakav lirski, melankolični izraz u portretima koji su dosta na jedan nježni način oblikovani, portretima njenih prijateljica, kolegica s fakulteta i u pozadini ovog egzistencialističkog, pomalo tjeskovnog, slikarskog, znači u pozadini tih radova. Je ona danas glavna i nadam se da će biti puno godina glavna u svojim slikama. Ja bih se samo zahvalila svima što ste došli u ovakvom broju i nadam se da su vam se svidjeti izložba.